video dobre strategije. Fertil Natura. Agriconstek, Eisele, Joskin, Rek, Muldon, Lukas, Tanko, Kotezi, Agricola Italijana, Dukar, Silosi i sušare Dankorn iz Danske i Melinvest iz Rusije. Agritek, Horman, Leli, zadovoljan poslovni domaćin uz Agriconstek. Agriconstek. Kaćun, konačište sa restoranom domaće kuhinje u centru Zlatibora, blizu kafea i restorana, pešačkih staza, jezera, izletišta i ski terena, ali daleko od gužve i galame. Kaćun, sa dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i četvorokrevetnim apartmanima. U Kaćunu možete organizovati i konferencije i seminare do 35 učesnika, pristupačne cene, udoban smeštaj, ukusna jela nacionalne i lokalne kuhinje čine Kaćun savršenim mestom za odmor i leti i zimi. Kaćun, konačište sa restoranom domaće kuhinje Zlatibor. Dobrodošli u najnoviji Agrodan, emisiju o aktuelnostima u poljoprivredi. Za početak izdvajamo sledeće teme. U Kraljevu je nedavno osnovan Agrosavez privrede i sela. Prilikom pripreme zemljišta za jesenju setvu u sušnoj godini neophodno je koristiti nove tehnologije. Prve količine ulja i šećera iz robnih rezervi već danas biće u prodavnicama. U Kraljevu je nedavno osnovan Agrosavez privrede i sela, čiji je cilj objedinjavanje nastupa naših proizvođača i prerađivača na velikim tržištima, a pre svega na tržištu Rusije. Agrosavez okupio je poljoprivrednike, prerađivače, preduzetnike, direktore zadruga koji žele da zajednički doprinesu stvaranju organizovane proizvodnje na području Srbije, kaže predsjednik Udruženja za privredni preporod Srbije Miodrag Nikolić. Dolaze vremena, onaj ko bude imao hranu, to je kao što je nekada bilo, ima crno zlato, rudnik crnog zlata zvana nafta. Tako da mi imamo konkretne projekte kako da uposlimo Srbiju, kako da smanjimo nezaposlenost za naredne 4 godine ispod 10%, a to je u stvari organizovana proizvodnja, prerada uz najveći mogući stepen prvenstveno poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane. Hrana treba sve više svetu, svedoci smo ove godine ne samo što je sušana išla, već je na svetskoj pijaci cena otišla 8,8%, u martu je izjavila Svetska zajednica proizvodnje hrane, a već u avgustu, početkom avgusta da je to preko 14,5%. Organizovana poljoprivredna proizvodnja je najsigurniji put da Srbija izađe iz krize, kaže Nikolić. Jer bez uvećanja bruto produkta nema realnosti uvećanja nacionalnog dohotka, niti realno čuvanja nacionalne valute. Sve drugo je veštačka tvorevina. Ruski kupci prisutni su na našem tržištu već duže vreme, ali otkup je bio sporadičan i neorganizovan. Članovi Agrosaveza upravo žele da objedine ponudu i tražnju kako bi omogućili lakši i brži promet. Da ne bude svaka vaška obaška, već da udruženi krenemo i ka vladi, i ka marketingu i nastup na ruskom tržištu i tako dalje. Na taj način ćemo stvoriti jednu drugačiju sliku od Srbije, jednom ogromnom, velikom proizvođaču hrane koja je preko potrebna Rusima. Rusima je dao Bog sve, imaju naftu, imaju gas, imaju rude, imaju apsolutno sve, ali imaju brezu, kod njih šljiva neće da rađa, dunja neće, jabuka neće. Agrosavez smatra da u buduće Srbije ne bi trebalo da izvozi primarne poljoprivredne proizvode. Će biti da ne samo da se organizujemo da proizvodimo, znači naš stav će biti prema vladi da se uvede zabrana izvoza bilo koje sirovine. Ne sme se izveze zrno žita, bilo čega, kukuruza, pšenice, soja, apsolutno bilo čega. Ne sme se izvoze kao sirovina ni malina, ni kupina, ni jagoda, apsolutno. To je čist gubitak. Znate, subvencije kad daje neko, kao što su to činile prethodne vlasti, pa subvencija se upravo daje da se najteži rudnički posao obavi, a to je da se poore, pougari, podrlja, tako dalje, poseje, požanje i ubere. To je sirovina samo. Organizovana prerada u najveći mogući stepen, gde se zarađuje 5, 6 i 7 puta više nego ako bi izveli samo sirovinu. Jedan primer samo.
Ako vi samo izvezete, prodate kukuruzu i pšenicu Hrvatima, Slovencima, Nemcima, nekom drugom, on samo što napravi takozvanu stočnu hranu, koncentrate i tako dalje, on ima najmanje 3 do 5 puta zaradu. Pa zar mi to ne znamo da napravimo? I tekako znamo. U proširenju i učvršćivanju saradnje sa Rusijom značajnu ulogu imaju regionalni centri Društva srpsko-ruskog prijateljstva, koji su također pristupili Agrosavezu. I taj Agrosavez, odnosno rusko-srpsko prijateljstvo, će pomoći u jednom marketičkom delu da ono što je nedostajalo Srbiji do sada, da i u velikoj toj moćnoj Ruskoj federaciji na neki način prezentiramo da će biti daleko više proizvoda nego što ih je do sada bilo. Znate, organizovano, udruženi, smo uvek jači. Predsjednik regionalnog centra Društva srpsko-ruskog prijateljstva Zapadna Srbija Čačak Dragan Logvinov kaže da je na tom području osnovana srpsko-ruska zadruga, čiji je cilj objedinjavanje srpskih proizvoda. Srpska ruska zadruga ima cilj da okupi što više proizvođača s ovog terena, bez obzira pošto je Srbija i mali deo zapadne Srbije, proširit će se znači i na jugu i faktički sve do Beograda. Zadruga postoji već 2 godine, sa tim ciljem ide da objedini sve te proizvođače, jer je rusko tržište veliko i ogromno i traže količinu. U objedinjavanju ponude i tražnje srpsko-ruska zadruga postigla je konkretne rezultate. Prvi sad moj susret je bio pre neki dan u Krasnodaru sa najvećom trgovinskom kućom Magnet, koja broji 5380 supermarketa. 3000 tih malih samoposluga tamo, to je trenutno najjača uvozna firma u Rusiji koja se bavi uvozom voća i povrća. Mi smo potpisali ugovor od 10 miliona evra oko voća i povrća, što znači i bezalkoholna i alkoholna pića. Sa našeg kraja su prošli vino, Vinex iz Rekovca, gdje smo skoro posetili fabriku i ovih dana očekujemo da potpišemo taj ugovor oko isporuke. Znači to bi išlo 4 šlepera, to je negde oko 22 tone vina za mjesec dana. Dragan Logvinov naveo je da će ovih dana biti pregovarano o otkupu proizvoda PIK Bečeja za rusko tržište. U sušnoj godini je potrebno koristiti nove tehnologije kako bi se zemlja pravilno pripremala za jesenju setvu. A to znači prelazak sa klasičnog oranja na konzervacijski način obrade zemlje, tanjiračama ili novim mašinama. Nije pitanje da li hoćemo ili nećemo, mi moramo da pređemo na nov način rada jer i zemljište se menja, sve je manje stajnjaka, biljnih ostataka, menja se struktura zemljišta, tako da moramo da se prilagođavamo biljkama koje sejemo, rekao je za RTS poljoprivrednik iz Omoljice Sava Lazarov. Konzervacijskom obradom ostaci biljaka se raspoređuju na površini zemlje i tako sprečavaju da se ona zagreva i izgubi i ono malo preostale vlage. Osim pravilne pripreme, važno je i odabrati pravo seme i veštačko đubrivo. Bez obzira na ekstremno visoke temperature koje smo ove godine imali, stručnjaci kažu da setvu ne treba pomerati. Najoptimalnije bi bilo da se pšenica poseje između 1. i 10. oktobra. Ulja i šećera u robnim rezervama ima dovoljno i prve količine će biti danas u prodavnicama, rekao je direktor Direkcije za robne rezerve Goran Tasić. Tasić je rekao da su potpisani ugovori sa svim većim trgovinskim lancima i dodao da će iz robnih rezervi biti isporučeno 5 miliona litara suncokretovog ulja i 5 miliona kilograma šećera. Ulje će se u prodavnicama prodavati za 142,56 dinara po litru, dok će cena šećera biti 95,05 dinara po kilogramu. A vlada Srbije odlučila je 14. septembra da interveniše iz robnih rezervi kako bi se zaštitilo tržište i obezbedila normalna snabdevenost stanovništva ovim namirnicama. Dugotrajna suša i visoke temperature nanele su veliku štetu usevima na području Pirota. Na mnogim parcelama rod je prepolovljen, dok na nekim njivama gotovo da i neće biti letine.
Najviše su stradale jabuke i kruške, čiji rod je umanjen za 60%, a znatni su gubici kukuruza, krmnog bilja, krompira i šljive, čak 50%. Kako kaže savjetodavac poljoprivredne stručne službe Pirot, Dragan Petrović, uočava se veliko šarenilo u izgledu kukuruze između pojedinih rejona, ali i između parcela u svakom rejonu. To znači da suša ipak nije bila jedini negativni činilac, nego je samo otkrila druge greške i propuste, naglašava Petrović. U primjeni agrotehničkih mera najčešći propusti bili su kasno i plitko oranje, jer plitak sloj obrade ne može da akumulira, čuva i redovno snabdeva usjev vodom. Drugi propust je prolično oranje, jer se onda o obezbeđenju zemljišta vlagom ne može ni govoriti. Prevelika gustina setve također dovodi do brze potrošnje vlage u zemljištu. Dugoročno rešenje za ovakve sušne godine je navodnjavanje kao hidrotehnička mera poboljšanja fizičkih svojstava zemljišta, zaključuje savjetodavac. Predstojeći popis poljoprivrede u Srbiji pružit će informacije koje će biti osnova za kreiranje odgovarajuće agrarne politike, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović. Golubović je, otvarajući konferenciju o stanju i očekivanjima na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Srbiji, istakao da je problem domaće agrarne politike u poslednjih 10 godina bio to što nismo imali nultu tačku koja bi služila za planiranje i kreiranje mera agrarne politike. On je objasnio da će tu nultu tačku obezbediti upravo predstojeći popis poljoprivrede, jer će podaci koji budu dobijeni omogućiti da mere agrarne politike budu sveobuhvatnije i imaju bolju podlogu za korišćenje na terenu. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmanović izjavio da će popis poljoprivrede trajati i u 2013. godini. Vukmirović je na sednici Saveta za popis poljoprivrede rekao da je zakonom rok za završetak popisa poljoprivrede produžen samo do kraja godine, ali da će ta akcija trajati sve dok ne budu popisana sva gazdinstva. Cilj je da nijedan pedalj zemlje i nijedno grlo stoke ne ostane nepopisano. Verovatno će negde biti neophodno da popis traje i posle nove godine, rekao je Vukmirović. On je dodao da očekuje da početkom novembra bude završeno oko 60% posla i da bi statističari trebalo da naprave presek stanja sprovedenog popisa. Poljoprivrednicima Gradiške, Srbačke i Dubičke opštine u Republici Srpskoj pored suše nevolje pričinjavaju i divlje svinje koje iz Hrvatske prelaze opliću reku Savu i uništavaju kukuruzna polja. Više od 100 hektara kukuruza na njivama pored Save u Vrbaškoj kod Gradiške prepolovile su divlje svinje. Poljoprivrednici kažu da su nemoćni te da apeli za pomoć nisu pomogli. Uložili smo silne novce, oko 150 maraka košta dulum, to je 1500 maraka hektar. Ovde kod mene ima negdje oko 10 hektara mog vlastitog kukuruza. Napravio sam spisak neki dan po selu, imamo negdje oko 50 hektara. Što se tiče mojih komšija, mojih prijatelja i mojih ljudi, su štete već prepolovite na kukuruzu. To je već prepolovite, pa pomnožite 50 hektara puta 1500, pa ćete vidjeti šta će biti. Skroz oni napadaju, nema to za njih prepreka. Do branja kukuruza oni će samo napadati na kukuruzu. I psi, i radije, puštaju se tuđe i gume se pale, nema šta, ne upotrebljava se, ali ako ga otjeraš odavde, on odi na drugo i sve će. Mi ne možemo ništa napraviti, ne vredi. Mi smo već 20 dana mobilni, šta ne radimo, sve jednu noć smo tu i kad bacamo petarde, pucamo, šta ne radimo i evo vidite i opet ne možemo spriječiti. Sušu ne možemo spriječiti, ali ovo smo mogli spriječiti, ali ne htio niko spriječiti, evo šta smo doživjeli. Osim Vrbaške isti problem imaju i poljoprivrednici u Bistrici, Gašnici, Orhovi i drugim posavskim selima na području opština Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac. Na kraju emisije sledi naša redovna rubrika Vremenska prognoza. Prijatelj prognoze je kompanija Vital. U Srbiji je prepodne sunčano i toplo. Sredinom dana na jugoistoku lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima. Krajem dana oblaci će se proširiti na sever, a preko noći i u ostale predele. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, najviša dnevna 30.
Uprkos visokim dnevnim temperaturama, jutro i večeri su sveži, a već sutra, kažu meteorolozi, doći će do promene vremena. Sutra će biti oblačno i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima. Sredinom dana u severnim, a do kraja dana i u ostalim predelima doći će do razvedravanja. U petak i za vikend sunčano i toplije vreme. Pratili ste najnoviji Agrodan. Naredno izdanje emisije sa novim poljoprivrednim temama možete gledati već sutra u istim terminima. Prijatno i doviđenja!